saya ko karan tam nin male प्रश्न के महाचे मंगनाय दिने तिप्रा मथा रात्रे बीजेपी मथा नेता बिसिं abno to ni sajang nai tamo tong ni jin sangna nangman jai hok ni प्रश्न nang no khlaika tabuk hambai nang sangman bagai tabuk prai tam nai 4 baji tongo tai 2 ঘন্টা পরেন খান সানজাং নাই ফিয়া বানি কামলে কাংসানো বেগতে কামলে দুবজা গিয়া তা হাইছে আন বাগে হরতে কাইছা কামলে জমজাং নাই ani খreiতা গাউনি বাগে एक्चुअली আবো রক তো তাম নাই আবো হাইকে হর কামলে কাংসা তামনে সালো কামলে কাংসা জমা ani প্র্যাকটিস করে তা কাইছা যতনি বাগে ন কাইছা প্রাইস আং তিনি সাকলাই রেখা চিনি চইলাম ব্লগ হবো দা ডিস্ট্রিক্ট হবো নন বহান্য যে তাম নাই borong nang tribal welfare rampada jamatia bai Jampuijala area bo bising de promani jata meeting khalaima jodi se proman man khang kai je proman rei manai no ang 1 lakh taka rang kanai sung jeta ang tabu Tiprasa ni bisingo ang bo kharaksa tamnai hado phane hamjaknai asi sonni simi tini 2022 42 বছর মই tang Koklam panda khalaika Tiprasa political district ni andaro 4 block no toyoi tai district ni joto member of ring main agenda kaisa no chini busang ni village committee election gaun bagi a village committee election preparation na oi chenga jagao joto village no sang 10% sanga jagao chini jata thanchani bisingtei khlai chini greater Tiprasa ni jata tamnai nasing mongo nahari himoi sang success kanyan bagai tini kok sablai jak sar hangka buskangni rok songmari rong nahari ja tam rok na sanam songmari no nahari minche je tabo karam chidi o mas ni last digi final te buta tarika সংশোধন khlanyani bagai joto blog on video rok aro rok borok notice rakha that means october ni bisingo borok je kono somoy okhone borok village committee election khlaimano aun bagai sing preparation nana ni bagai no october ni bisingo sing preparation na oi september ni bisingo preparation na oi sing october ni preparation ni bagai sing ready ni bagai sing tini bibag no je nangmani kok sukroboi salaika ebong sing bibag no preparation ta nakha tabuk practical khanyani awno bagai tini jotono salai sablai kha bo jaga khlaja khatini farmani sing tini khlaban kha chorilam pa political district ni chorilam pa constituency ni herma bazar community holo ang in mane tamnai ang mane kotor samani haise ang kolom ti khiklai income khlai ani brain no thepawai ang already crorepati rang chana ni bagai tabuk ang nang chana ni bagai ang neta khlaya ang rang chana ni bagai ani imangya ani imang kang kai chini Tiprasa sarok ni jata constitutional solution success kanyan bagai se ebong aboni bagai ang bubagranor logiro ani tabuk je ang jodi se ok line ok konsebang phayang kang kai ani tinibo escort tong khamang 17 বছর escort manjak 17 বছর security manjak karon tan inmala 2 বার silai rongkha ang hado phani bagai ebong silai romani pore ang wanchuko chini ang rajnoitik khlalia chini borongno tui education tui samungkhane hene ani already CBSE affiliated kaisa high school bo tongo ang abono tui samungkhai tongmane kintu tabuk ma phaika bubagrani gathar bubagrani netritwe chini dofar mukti mani mano ebong a mukti mannai a bisasona ang bubagrani logi samungkhani phayo ang tabuk tangai tongo aboni bagai mane tamnai ang bibinno mane wansugoi ang abo haike khayata hoise ani bibag tongo kaitone hamari bai ebong ang tabuk dofani khanibo ang onek mankha abong manei tongo respect hoite suru khlai bibag no aboni bagai tamnai respect nini tabuk rom chiri chana ningnan rang puisa abo ani dorkar nangya ani dorkar khangke dokhamo thangjaknani a konseposo ang samung khlai tuinang wansugoi tongo unyang kang kai 2500 gabangma neta montri kanu request khakya ang prai tamnai 15 বছর sagangano ang MLA bongimang khamo MD singimang khamo EM ngimang khamo ang abo haike manya ebong abo mane tamnai abo ani practice bokrei ang aboni bagai boklaya jesopon untang ang kok kotor saya ang in jaga meeting khlaja ka he ka kuthumung pana khlaja kan hambai kok Tripura no kai kubon ka media no chung tinoro Sorilam political district ni ngai kaisa Koklam panda khlaika
চরিলাম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টনি আন্ডারাव 4টা ব্লক নতयै তাই ডিস্ট্রিক্টনি যত মেম্বার অফ রিংयै मेन एजेंडा कायसन हचिने बसांनै विलेज कमिटी इलेक्शन गाउन बागे आ विलेज कमिटी इलेक्शन प्रिपारेशन नावै जोंहा जागाव जत विलेजन जों 10% जोंहा जागाव चिनि जता थानचानि बिसिंतै खलायै चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन्डनि जता तामनाय नासिं मंगो नाहारै हिमै जों सक्सेस खायनायनि बागै दिनै कक साप्लाय जाखा sar hangka bwskangni rok songmari rong naharui ja tam rok le san chongmani no naharai minche je tabo karam chidi o masni last digi final te buta tarika সংশোধন khlainani bagai joto blog on video rok aro rok borok notice rakha that means october ni bisingo borok je kono somoy kono borok village committee election khlaimana aun bagai chang preparation nanani bagai no o october ni bisingo chang preparation nawai september ni bisingo preparation nawai chang october ni प्रिपारेशन नि बागै जों रेडी नि बागै जों दिनै बिभागनो जे नांगमानि कक शुक्रबार सालायका एवं जों बिभागनो प्रिपारेशन नाखा ताबुक जों ताबुक प्रेक्टिकल खायनानि आवनो बागै दिनै जतनो सालाय साबलायका बजागा खलायजागा दिनै थारमानि जों दिनै खालामनायखौ चरिलाम्पा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि चरिलाम्पा कन्स्टिट्युएन्सि नि हेरमा बाजार कमिउनिटि